नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्य विधानसभेचे 2 दिसाचे अधिवेशन आयज सुरू जालें. वर्सांतले पयले अधिवेशन आशिल्ल्यान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाच्या कामकाजाक सुरवात जाली. राष्ट्रगीताची धून वाजयल्या उपरांत केल्ल्या अभिभाशणात राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी फाटल्या वर्सांत सरकारान केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतींच्या कामांचो नियाळ घेतलो. डबल इंजिन सरकार आशिल्ल्या कारणान राज्याच्या उदरगतीक नेट आयिल्ल्याचें राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वांचेर आपले सरकार वावुरता अशें राज्यपालांनी सांगलें. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या शवदर्शनाचो सुवाळो यशस्वीपणान आयोजीत केल्या खातीर संवसारभरात सरकारची तोखणाय जाता अशें सांगून येणावळींत वाड जाल्ल्यान दरडोई उत्पन्न वाडलां अशें राज्यपालांनी नमूद केलें. The hallmark of this double-engine Sarkar has been the remarkable and accelerated infrastructure and developmental activities coupled with a strong foundation of human development through Antyodaya, Gramodaya and Sarvodaya on all fronts, translating the policies, reforms of our government to instill vitality in the progressive process of the state. My government's saturation approach in implementing social sector schemes continues to enhance ease of living for the people of the state. I congratulate the state administration for successful completion of decennial exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier. राज्यातली कायदो आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात आसा अशें सांगून गुन्यांव उक्ते जावपाचें प्रमाण 88.38% इतकें वाडलां. येरादारीचे नेम मोडल्या प्रकरणात 29.58 कोटी रुपया तालां वसूल जाला अशें राज्यपालांनी मुखार सांगलें. The national crime rate studies also please be looked into by all our members. My government is making sincere efforts to provide safe driving environment. Special drives to rein in drunken driving and overspeeding have been launched. A total of 491,796 traffic violation cases under Motor Vehicles Act have been registered and a fine of rupees 29.28 crore has been collected during the current financial year up to November 2024. The construction of new police station building at Koppam, Fattoda, Maina and annex building to existing coastal security police stations at Triakol are ongoing at an estimated cost of rupees 36.23 crore. सरकारी नोकऱ्या खातीर आपल्या सरकारान स्वतंत्र भरती मंडळ स्थापन केलां अशी माहिती लेगीत राज्यपालांनी ह्या वेळार दिली. My government has established Goa Staff Selection Commission to ensure transparent and merit-based recruitment for government jobs and eliminated any opportunity for fraudulent individuals to falsely claim as government job agents. नवे राष्ट्रीय शिक्षण आपणावपी गोंय हे देशातले पहिले राज्य आसा अशें सांगून राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी शिक्षणीक सुविधा खातीर जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें मुखार सांगलें. A good education is a foundation for a better future. My government has given utmost importance for education. The implementation of national education policy will be completed in all grades by 2027-28 and next 2 years will be used for cluster formation and physical
restructuring of the institutions wherever required so as to complete NEP implementation in the state by 2030. In the year 2024-25, NEP 2020 implementation was continued to Balwadiga in foundational stage and grade 9 of secondary stage. Goa is the first state to constitute Goa State School Standards Assessment and Accreditation Authority to ensure that the National Education Policy 2020 is implemented to its fullest potential. डबल इंजिन सरकार आशिल्ल्यान राज्यांत नवे महामार्ग विमानतळ पूल यासारख्यो आर्विल्ल्यो साधन सुविधा तयार जाल्यात अशें राज्यपालांनी ह्या वेळार सांगलें. It is my immense pleasure to mention that this shows out that India first cable stayed bridge built on a curve connecting Sada to Varunpuri and Goa International Airport has been commissioned. This will transform Goa's connectivity both within the state and beyond. Further, Government of India has approved an amount of rupees 750 crore for the road network of 7.24 kilometers from Margavo to Kangolim, which includes 4.45 kilometers of 6-lane flyover. The Public Works Department has completed 220 works under various sectors amounting to rupees 1,438 crore during current financial year up to November 2024. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू जातकीच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हाणें अभिभाषण आडोवपाचो यत्न केलो. कॅश फॉर जॉब, जमीन हडप प्रकरणां यासारख्या कथीत घोटाळ्यांचे विशय उपस्थित करपाचो यत्न तांणी केलो. मात राज्यपालांनी आपले अभिभाषण सुरूच दवरलें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय यांचे विधानसभा संकुलात आगमन जातकीच तांकां शिष्टाचाराप्रमाण पुलिसांनी मानवंदना दिली. उपरांत सभापती रमेश तवडकर, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी राज्यपालांक येवकार दिलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर गोंय ते प्रयागराज ह्या खासा रेल्वे गाडयेक आयज सकाळी 5वो बावटो दाखयलो. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ह्या येवजणेंतल्यान प्रयागराज हांगा सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यांत वांटो घेवपी भाविकां खातीर ही खासा रेल्वे गाडी सोडल्या. ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दिगंबर कामत, आमदार राजेश फळदेसाय, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाविकांक परबी भेटयली आनी ह्या येवजणेची माहिती दिली. गोवा सरकार की तरफ से प्रयागराज जाने के लिए पहली ट्रेन आज गोवा से प्रयागराज के लिए प्रयाण हो गई है. आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ में हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, जिस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत देवदर्शन यात्रा जो गोवा में चलती हैं उसी की तरफ आज पहली ट्रेन यहाँ से प्रयागराज गई. मिनिस्टर सुभाष फळदेसाई, मिनिस्टर गोविंद गावड़े, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामोदर नाइक, एक्स चीफ मिनिस्टर एंड MLA दिगंबर कामत, राजेश फळदेसाई, एक्स MLA सिद्धार्थ, यहाँ के सरपंच और द इंचार्ज ऑफ दिस रेलवे स्टेशन मैडम आशा शेट्टी और बाकी सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ जो प्रयागराज जा रहे थे उस सभी भक्तों को लिए एंड हम यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे. मैं सबसे पहले जो लोग गए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और 2 ट्रेन गोवा टू प्रयागराज जाने वाले हैं. कला आणि संस्कृती खात्याच्या वतीन 7 आणि 8 फेब्रुवारी दिसा पणजेतल्या कला अकादमी संकुलात सूर जहां या संगीत महोत्सवाचे आयोजन केला. या 2 दिसांच्या महोत्सवात थळाव्या कलाकारां वांगडाच देश आणि विदेशातले वेगवेगळे कलाकार वांटो घेतले अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. पणजेत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. या वेळार कला संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप आणि अमिताभ भट्टाचार्य हेवूय हाजीर आशिल्ले. विदेशांत प्रवास करताना कायदो आणि नेमांक पाळो दिवप गरजेचें आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी राज्यसभेत सांगलां. अमेरिकेंतल्या कांय भारतीय नागरिकांक परतून भारतांत धाडिल्ल्याच्या घटनेचेर सभाघरांत उपराशिल्ल्या विशयाक ते जाप दिताले. खंयच्याय राष्ट्रांत त्या राष्ट्राचे नेम पाळनासतना रावप बेकायदेशीर आसा अशें स्पश्टीकरण मंत्री S. जयशंकर हांणी केलें.
I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.